بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы негизинен мектеп жашындагы балдардын бири-бирине көрсөткөн, бири-бирине болгон зордук, зомбулугу деген мааниде. Мен аны жубай, үй, мектеп, анан тарбия деп тандап алдым. Жубай дегене бир гана аялга таандык эмес, аялдар үчүн өзүнүн жолдошу. Инна касира минал абаа вал уммахат يبتهجون بالطفل ويلاعبونه ويدللونه ولا ينتبهون لتربيته إلا مع ظهور أول مشكلة. Баарыбыздын башыбызда ушул бар азыр. Мен айткан сөз баарыбыз менен жашайт. Ушинтип жашап келе жатабыз, жашап атышат. Ушинтип жашай бере турган болсо анда тарбия өлдү деген түшүнүк. Биз ушинтип жашап келдик. Көпчүлүк ата-эне, чоң ата чоң энелер, тайата тайенелер наристелүү болгонуна кубанычтары койнуна батпай ушунчалык сүйүнүшөт. Чындап айтканда, алардан бактылуу инсан жок. Анткени алардын үйүндө наристенин күлкүсү менен ыңалаган ый чыгып атат. Кичине көз ачып жумуп, сиздин сөөмөйүңүздү ажырат элек мезгилде эле сөөмөйүңүздү көрсөтүп алып тик деп атат мени. Мени карап күлүп атат деп, күлгөнгө окшоп калса деле ушу күлүп атат, мени таанып атат деп наристе мезгилде шунчалык бир башкача мамиле кылса. Юдаллилун, өзүңүз койгон ысымды толук атабастан шунчалык имерилип, өзүңүз койгон ысымды таптакыр таппай турган деңгээлде өзгөртүп эркелетип, аны ар кандай ысымдар менен атайсыз, жеңилдейсиз, аны эркелетесиз. Ула янтабихун ли тарбияти. Кичине ак караны ажыратып калган учурда ошол наристеси ата-эне эркелеткен боюнча анын тарбиясын унутта калтырат. Бир отоло унутта калтырат. Бир күнү кокустан биринчи бир жаман иш көрүнүп калат ошол наристеден. Мейли уул болсун, мейли кыз болсун. والتي ربما تكون في سن الخامسة أو السادسة أو التاسعة. Көпчүлүк учурда 5, 6 же 9 жаштарында бала кадыресе эле көзгө көрүнүп калат. Кыз баладай болуп, уул баладай болуп көзү көрүнүп калат. Кийим кечелеринен айырмаланат. Өң түсүнөн, басыгынан, сөзүнөн, кыймылынан айырмаланып калат. Ошол учурда анан укпай атат. Аябай эрке өсүп калганда таң көрө деп анан айыптуу ушул наристеге коебуз. Сөз укпайт деп. وبعضهم ينتبه مع دخول طفله مرحلة المراهقة التي في 12 مثلا. Кээ-биркилер уулу менен кызы бойго жетип 12 жашка толгондо такыр сөз укпас болду ушул. Каяш айтып, көк тил албайт. Үйгө кирбес болду. Кулагына сөз кирбейт, колунан телефон түшпөйт. Оңго баштасаң солго басат, отур десең туруп алат. Ушинтип үйдө ызычуу. Wa huna yakun qad da'a hazzun 'azim min at-tarbiya. Чындап айтканда, дал ушул 12 жаш учурда тарбиянын эң чоң үлүшү жоголду деп биле бериң. Тарбиянын эң чоң үлүшү жоголду дең. Сиз бере турган үлүш болду. Ал сактап жүрөсүз да бир чака сууну, мен ушул көчөткө куям деп жүрөсүз да. Көчөткө куям деп жүрөсүз. Көчөт болбоду, дарак да болбоду. Дарак болгону менен ал картайды.
bir gün ошол siz sактап жүргөн дары кошулган bir чака сууну чоң дарактын астына куйдуңуз, ал дарак ал учурда 500 литр суу ичиш керек эле да. Сиз ошол учурда bir чака суу берип атасыз. Мына үлүштүн жоголгону, тарбиялык үлүштүн жоголгону. Siz 12'de bere turgan tarbiya, al geçiktiniz деген түшүнүк. Fakat kabura al-ghutnu al-ghad wa sara shajara tasta'si ala at-taqwim. Qanday, qayсыл tarapqa ийсеңиz ийиле турган, керек болсо сөмөйүңүзгө ороп, момун деп жип сыяктуу ороп ала турган, өзөгүндө суусу бар, ийилчек, жаш, нода, бутак, ал чоң даракка айланып калды деген түшүнүк. Ал учурда эми ийе турган, түздөй турган, кайрый турган, кыйшайтай турган жери калган жок. Ал өзөгү жоонорду. Момундай болгон алманын бутагын каяка ийесиз? Иннал гарс лаху мавасим. Көчөттүн дагы өзүнүн учуру болот. Эге турган, тиге турган, бутай турган. فإذا فات الموسم فاتتك فرصة أن يخرج ما تغرس قويا سليما معافى. Убакыт өттү деги чекти. Демек, сизден дагы ошондой убакыт өттү. Көчөттүн тиги убакыты өттү деги чекти. Сизден да убакыт өттү. Демек, убакыт өткөндөн кийин لأنك إذا غرست زرعا في غير موسمه خرج ضعيفا هزيلا هشا. Убакыт өткөндөн соң, мезгил өтүп кеткенден кийин көчөттүгө турган болсоңуз, ал көчөт мындай ыргылжаң, арсаар, ак өзөк. Ак өзөк деген билем? Баарыбыз билебиз. Ак өзөк дейт аны. Ак өзөк деген өзөгүнө суу топтой албаган, кичине эле бир нерсе тийсе сынып кала турган, көлөкөдө өскөн чырпык аппак болуп калат го. Күн тийбей, ошондой көчөт болот. Азыр мындайларды биздин тил менен эмне дейт? Эмне дейт ушундайларды? Я. Балкончиктер дейт. Балкондо чоңойгондор дейт. Балкондо чоңойгондор бир эшиктен кирет, өзүнүн гана уктоочу бөлмөсүн билет. Анан ашкананы билет, анан туалетти билет. Булар 3 эле бөлмөнү билет. Кайра эшикти ачса сыртка чыгып кетет. Булар ушундай. Көпчүлүгү тарбия билбей калды. Бар арасында албетте эң мыкты ыймандуу тарбияда жашап жаткандар. Мен эми сөздөсүн табат деген таризда гана сүйлөп атам. إذا أردت ولد يكون قر عينك وأردت تربيته فمتى تبدأ التربية؟ Balam gözümün karigindey şunday bir bağlı olsun, barktu olsun, salmaktı olsun, sinimdi olsun deseniz, anda özü negizi tarbiya kaçan baştalış gerek. Biz mektep tarbiya berбей atat deybiz. Mektep atene tarbiya beriş gerek bolçu deydi. Özü kim tarbiya beriş gerek? Annal imam al-abid Sahl at-Tustari kana yata'ahad waladahu wa huwa fi sulbihi. Söz başından bolsun. Tabi'in derden bolgan. Sahl at-Tustari degen imam oliyalık darajaga jetip kalgan insan. Uşunçalık takva, pakiza insan. Perzenti belinde jürgön uçurda tarbiya beret ele. Perzenti belinde jürgön uçurda. Ukkula jigitler, kızlar. Kızlardın perzenti kökörөгүндө. Jigitlerden perzenti belinde. فيباشر إلى العمل الصالح رجاء أن يرزقه الله ولد الصالح. Allah Taala'dan жақсы perzent ber dep soranıp ümit kılуу menen jalan жақсы sözdördü süyleyt ele. Жақсы insanlar menen kattaşat ele. Жақсы orunda oturat ele. Adal tamaktanat ele. Taza adal giyim giyinet ele. Hiç kaçan beyçeki söz süyle beyçek adamlar menen aram jolda kadam taştagan emes. Bir günü dostları dastorkonga çakırdı.
Келе, biz menen bir tamaqtanıp kursakты çempeytip toygozoluçu dese, al kol koşurup dastorkonga gelip oturgan жоқ. Orazasың bu? Жоқ. Emnege? Men bala tarbiyalap atam. Anko, senin üylönelek ekeningdi bilebиz. Qaysı balаны tarbiyalap atasың? Qaysı balаны? Emne bizdin dastorkondan jesen balаңдын tarbiyası buzulaba. Qaragla. Inni la ar'a awladi qabla an yukhrijahumullahu ila ad-dunya. Men dastorkonda adal tamaqtardın arasından adal jana aram ekendigi gümen bolgan tamaқты jep alуу menen gelecekte jarık dünyaya gele turgan baldarımdı Allah Taala bağım paratsız kılıp töretip koyuşundan korkkondugumdan azırtan başlap baldarımdı tarbiyalap atam degen. Tiştemden baştalat, kağılayınlar tiştemden, uğurtamdan baştalat. Tarbiya mektepten emez, tarbiya tiştem menen uğurtamdan baştalat. Abu Hanife atası aytpadı böyle. Sabit. Men yol arıkta, suda ağıp gele jatkan esi bilinbegen kızıl almanı bir tiştep oşonun damı getip kalgandan kийинки törölgönü balam Abu Hanife. Bul özü 7 yaşında, 6 yaşında Kur'an'dı jattadı. Ağa çeyin jattaş kerek bolçu da uylagan. Men esinen surabay jep tiştep koygondogu ali jutelek, jutkan emes. Damı kursağıma getip kalgandan kийинки balam uşul Abu Hanife. 6 yaşında Kur'an jattagan. Ağa çeyin Kur'an jattaş kerek bolçu dep uylagan. Al menden, menin tiştemimden bolup atpayбы tarbiya geçigip de uylagan. Yuhka enne raculen zehebe ila ahadil ulema. Bir jigit çoğun alımga bardı. Yuqal Malik ibn Nebi. Malik ibn Nebi degen çoğun alımga bardı. Yes'aluhu keyfe tekuni tarbiya. Perzentlerge bolgon tarbiya kanday boluş gerek, anan kaçan baştalış gerek dep soradı. Fesa'alehu'l alim. Malik ibn Nebi degen alim sorap gelgen jigitten sorap atat. Kem umru ibnikul an? Perzentingni jaşı azır kançada dep soradı. Faqal 4 ashhur, 4 aylık. 4 aylık. Törölgönüne 4 ay boldu dedi. Faqal alim laqad fatatke terbiye. Oşonda Malik ibn Nebi degen alim koldorun katu mıcıgıp arman geçigipsin tarbiya berüde degen. 4 aylık bala, sen balana tarbiya berüde ayavay geçigipsin. والمقصود هنا أن تربية الأولاد تبدأ مبكرة قبل الإنجاب بل وقبل الزواج. ومتى تبدأ التربية إذن؟ Bul sözlerden alına turgan mani mаңыз baldardı tarbiyaloo öte erte baştalış gerek. Törelelekten burada ali perzentten kavar жоқ. Jar tandoo menen tarbiya baştalat. Jar tandoo menen, jubay tandoo menen erkeklerge, ayaldarga joldoşun tandoo menen bala tarbiyalap baştaldı dep eseptеш gerek. 5 minutluk şirindikti, zaksты, akfata köynөгүн, tiyaka biyaka oyroңдоп, toyroңдоп oynogondu jiyiştirip bala tarbiyaloonu jar tandoo menen baştaş gerek. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijarah. Sadakallahu azim. Ey imanlı bendelerim. Algaç özüңөрдү, anan perzentiңерди otunu to jana adamdardın deneleri menen kızıtıla turgan tozoktan saktap kalgıla deydi Allah Taala. Allah algaç özüңөрdü dedi. Tarbiyaçı özü mıktı olbosa tarbiyalangan kaçan mıktı bolat ele. Sen özüң tozoktan alыс bolsoň, perzenting da
Тозокулук болбойт, бейиштик болот сен сыяктуу деп атат. Колунда тамекиси бар, түтүнү. Колунда ыстаканы бар. Ал кайсыл намаз үйрөтөт баласына? Кайсыл ыйман, кайсыл адеп ахлак, кайсыл талим тарбия жөнүндө сөз болот? Мыкты перзент төрөлүш үчүн эң алгач эмне болуш керек? Жигиттер али жар тандоодон мурда жакшылап дуа кылыш керек. Жакшылап дуа кылыш керек. Аллах өз сөзүндө айткан: "Оман а'рада ан зикри", кимде ким менден сурануудан жалтактап, текеберденип, жалкоолук кылып кое турган болсо, мен аны ушунчалык кейиштүү, өкүнүчтүү, кайгылуу, караңгы, кубуш, бактысыз тар жашоого кириптер кылып коем деди. Мынтсем деле мындай болуп атат, тигинсем деле тигиндей болуп атат деп, анан ар нерседен издеп жүрө берет, чыга турган эшикти. Алгач Аллах Тааладан сурангыла деп атат. Аллах өзү айтты: "Суран менден." Кантип астагфирулла билlah. Rabbi habli minas salihin. Allah'ım maga en mıktı perzentlerdi ver. En mıktı cubay ver. Özüm tamşanıp soktana turgan. Özüm karap kovana turgan. Özüm tiktep razı bola turgan. Özüm karap durup kopulum tola turgan. En mıktı cubay, en mıktı perzent ver. Dua kıl деп атат. Ошол себептен алимдер бассаң турсаң, улан кыздар, жигиттер, кыздар, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ушул дуаны айта берле. Ушул дуаны көпчүлүгү намаздан кийин бир эле жолу айтып койсоң деп түшүнүшөт да. Айт, 1000 жолу айт, миллион жолу айт. Rabbana atina fid dunya hasana. Allah'ım maga bul dünyada bir жақшылык бер. Жақшылык ал эмне? Эң мыкты жубай. Жақшылык ал эмне? Эң мыкты перзент. Жақшылык ал эмне? Эң мыкты дос сатып кетпеген. Жақшылык ал эмне? Эң мыкты жамаат. Жақшылык ал эмне? Эң мыкты өлкө. Ва ихтияру зауж салих. Эркектер үчүн эң мыкты жубай издөө, аялдар үчүн эң мыкты жолдош күйөө тандоо. Перзенттери үчүн эркектердин, өз келечек перзенттери үчүн мыкты жубайды тандоо ал аталардын мойнуна илинген милдет. Керек болсо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Тахайяру линутафикум." Субханаллах. Сиздер ушул хадисти азыр биринчи жолу угуп атасыздар. "Тахайяру линутафикум ванкихул акфа ванкиху илейхим." Садака Расулуллах. Силер өзүңөрдүн тамчыңар үчүн мыктыраак кызды тандагыла. Өзүңөрдүн тамчыңар үчүн. Ванкихул акфа, өзүңөрдүн теңиңерди издеп тапкыла. Өзүңөрдүн теңиңерди издеп тапкыла. Ванкиху илейхим, аларды никелеп үйлөнгүлө. Ихтару линтафикумул мавдаа салих. Өзүңөрдүн спермаңар үчүн эң мыкты орунду жайды тандап алгыла деп атат. Аял ал эң мыкты орун, эң мыкты жай. Жай баракат, ырахат тартылбай турган эң мыкты мекен. Ва кала саййидуна Али радиаллаху анху: "Iyyakum wa tazawwuj al-humaqa." Кем акыл? Мурдунун учунан башка нерсени көрбөгөн. Бир нерсе десе оң кошуна өшө турган. Тили 1,5 карыш болгон. Акылсыз кыздарга үйлөнбөгүлө. Fa inna suhbataha bala wa waladuha diya. Анткени алар менен чогуу болуунун өзү бале апат. Андан төрөлгөн наристе дыя, пайдасыз. Өзүңө да, элиңе да, жериңе да, анын өзүнө да пайдасы тийбеген бир бале, бала эмес, бале алынып атат. Андыктан Абул Асуд Ду'ли өзүнүн балдарына: "Qad ahsantu ilaykum sigaran wa kibara wa qabla an tuladu." Men silерге dedi baldarına айтып атат. Мен силерге кагылайындарым, кичинекей наристе мезгилиңерде дагы чоңоюп, белиңер катып, жигит болуп калган мезгилиңерде да керек болсо төрөлөлек мезгилиңерде да силерге жакшылык кылгам dedi.
قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد. Ata, nareste mezgilimizde, çoğuyğun mezgilimizdeki kılgan жақшылığınız tüşünüktü. Törelelik mezgilimizde bizge qanç жақшылық qıldınız? Taşmakta olup atat. Qantip? İxtartu lakumul men la tusabbuna biha. Uyat bolup qalbaşıňar üçün siler törölgөнгө çeyin ele men silerin apaňardy tandoo menen silerge жақшылык qıldım da dep atat. Subhanallah. Jar tandoo menen perzent tarbiyala başlalat. Ertemenen gürüň baranda oň gulagy menen de sol gulagy menen de at kanasynda kulak töşep turganlar bar. At kişenip ataby. Okşurunup ataby, koşkurup ataby. Dep kalıptır. Jem talap kılıp atat. Telefon çalat. Жылкычына. Жылкылар кандай деп. Бирок жубайына телефон çalelek, балдар кандай деп. Bedenin en mıktı kögün izlep, jemdin en mıktı tazaсын, kımbat ekenine karabay, en mıktı akurlarda jasaysın. Atыңды taptaysın ulaka, baygege taptaysın. Bирок уулуң менен kızыңды tarbiyalay eleksin da. Egerde oşol at taptaganга, kuş taptaganга getirgen ubактыңды oşondoy tarbiya güçüңdü, hareketiңdi balаңa tarbiyalaganda, anda al azır başkaça perzent bolmok. Çındap aytkanda, açıgın aytayın, azır ançamçalardın atkanadağı atı Spanyada jata turgan bolup balдар atkanaga bara turgan dengelde düşüp kalgan. Çın, şaşırgan dene. Ene, üyde balasın juuntup jatkan uçurda anı ızıçu kılıp ıylatıp juuntupay, uulum kızım kagılay. Men sağa bir söz aytayın mı? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam din tazalıktın üstüne kurulgan. Antıdan taza boluşubuz kerek. Taza bolsak Allah süyet, Peygamber de süyet. Peygamber aytkan. Egerde kızınızdın çaçın tarap atsanız, anda Peygamber aytkan. Men kâne lehu şa'r, felyukrimha. Kim çaç koya turgan bolsa, anı sılap sıypap, juup, tarap, jaşnaka kılıp jürsün degen. Kel oşol sünnetke layık bololu dep, daim ar bir işti jasap jatkanda, sonlana Peygamberden sözün, Allah'tan ayatın aytуу menen tarbiyalasanız siňimdi bolat. Mekteptige jönetip atkanda kıvırap dagı dile keteleksin be. Men seni baya ketet dep men dagıla jürösün be. Geçigi öldüň sabaktan, barbay ele koy, senden adam çıkpayt. Sen özü adam bolboysun, sen öz bekerli okup atasın da. Sana alıp bergen sumka menen muna giyimler. Esli gana şundan göre men bir goy alıp algamda jakşyraak bolat elek. Şunda ata-eneler var. Balany mektepke jönetip atkanda Peygamber aytkan kagılayınım. Egerde kimde kim ilim izдөөгө kadam taşta bile çıga turgan bolsa, Allah anın tamandarının astına bir perişteleri jönötöt, alar kanatlarını salıp kırsyk uçurap kalbasın dep kanatlarını töşep durat degen. Sen bilim kaznası olgan mektepke jönödüň, barıp gelgijekti sen perişlerin kanatının üstünde basasın kagılayınım. Sen bilimdin bulağına, kazınasına, kenine, kençine jönödüň. Uşunu tarbiyalaş gerek. Geçip kaza keldin, kıyratkansıp, alıp kelçi bere, kündölüğündü. Debesten kagılayınım, menin professorum geletat, menin akademigim geletat, en mıktı, mektep boyunca menin en mıktı uulum geletat, kızım geletat dese, al gündöğünde çiğralat da. Biz idiş sınıp kalgandan keyin balany urabız. Urgandan keyin idiş tırık ketip kayra grafin çogulup kalsa jakşı. Anı esinden tandırıp kögala kılıp tep-tegiz kılıp koysaң dagы em sınıgan idiş bütölböйт. Oğanlar baldarın suga jönötüp atkanda, kumurany jelkesine berip turup suga jönötüp atkanda, jagına bir urup sındırбай alıp gel deyt eken. Sındırgandan keyin urgany keregi jok da. Al mine ısıp ketkenden keyin sındırbaşım kerek da. Sındırbaşım kerek da dep oşon estep kelet. Balaga tarbiya bererde kiçine bir kakыс kılıp koyuş kerek. Ur degen söz emes bul. Koluna peçetke giyip al. Peygamber aytkan, kamçını ilip koy, al sürü bolup dursun. Jaljakta böyle alar menen birdey bolup anan TikTok'a girip ketip böyle ayaktan çıga albay multfilm bolup jüre berbe dep atat. İnnel Harith ibn Asad el-Muhasibi marra ve huve sabi bisibyan yel'abuna ala babi rajulin tammar musir. Haris degen aljaş bala mezgilde bolgonu 8-9 yaşında. 8-9 yaşında Haris degen.
көчөгө чыгып, өзү теңдүү балдардын ойноп атканын көрдү. Алардын тушуна келип туруп калды. Тушундагы үйдөн бир киши чыкты. Обиядихи тамарат, колунда курмалар бар эле. Факале лил Харис, кул хадихи тамарат я саби. О бала, кел бери. Мен мына курмалар жеп койчу деп алдына таштап койду. Факале лил Харис, ма хабарак фихинна? Бул эмне болгон курмалар? Деп ал сурады. Харис 8-9 жаштагы бала сурап атат. Факал, инне би'ату са'a тамара мин раджулин фасaqatna мин тамри. Азыр эле бир кишиге курмаларымды саттым эле. Түшүп калыптыр. Кабынан, баштыгынан түшүп калыптыр. Жеп коер, деди. Факал ал-Харис, атa'рифу? Таанисызбы? Таанисызбы курма сатып алган кишини? Таанийм. Таанийм деди. Кандай тааныбайм? فالتفت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون على باب الدار فقال لهم أهذا شيخ مسلم. Жақын жерде ойнап жатқан балдарға тіктеп, "О балдар, чоғылғыла келсеңер?" деді. Өзі теңдүү балдар. "Мына киши мусулманбы?" деді. Жана курманы жеп кой деген кишиге. "Мына киши мусулманбы?" "Ооба, мусулман, ооба. Күбөлүк өтөбүз, бул мусулман" деді. فمر الحارث وتركه. Харис 8 жаштагы баягы бала алдына ташталган курманы жебестен кагынып туруп басып кетип калды. فأتبعه التمار حتى قبض عليه. Аркасынан баягы курма берген киши чуркап барып, "Эмне эле болтасың сен? Менин мусулманчылыгымда күмөнүң барбы? Сен кимсиң? Менин мусулманчылыгымды тешкиле турган?" وقال والله لا تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك منه. Мен жөнүндө кандай күмөнүң бар экендигин ачыктамайынча менин колумдан кетпейсиң сен. Коркутту. فقال الحارث يا شيخ أخسقال geçiresiz. إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات كما تطلب الماء إذا عطشت. Eğer çında bile musulman bola turgan bolsanız, sizden kurma satıp algan kişini tanıyım dediniz. Barıp satıp algan kurmаңыздан биздин үйгө 5-6 түшүп калып туруп, ошону жегенге уруксат бересизби деп сураң. Чаңкап турган мезгилде таңдайыңыз катып, жумуруңуз курап, чаңкап турган мезгилде сууну издегендей, издең ошол эне. Ошол курма сатып алган кишини издең азыр. Тезинен издең. Эгер мусулман болсоңуз. Hatta tabra min at-tabi'a. Tүйшүктөн, соопторуңуздун ага өтүп кетишинен кутулуш үчүн тезинен издеп табаң. Anta muslim wa tut'im awlad al-muslimin al-haram. Мусулман болуп туруп, мусулмандын перзенттерине арамдан тамак берип атасыз. Уялбайсызбы? Эңиздеги сакалыңыз агарып калган. Уялбайсызбы? Эртеңки келечек, эртеңки күн, кыямат, Алланын алдына эсептен уялбайсызбы? 8 жаштагы бала. Ата-энесинен мыкты тарбия көргөн. Факал шейх, "Валлахи ла таджарту лид-дунья абада." Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Болду, мындан кийин соода кылбаймын, жөн гана Кудай деп кулчулук кылып өтөйүн. Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Мен жашап жаткан доордо момундай балдардын бар экенине шунчалык көзүм жетти. Момундай балдар бар турган мезгилде эч качан дүйнө бузулбайт деп ыйлаган. Биз азыр кайсы баланы мисал кылып айтабыз эми? Перзентти чындыкка тарбиялоо. Чын сүйлөөгө, эч качан жалган сүйлөбө балам, кызым жалган сүйлөбө. Ата менен эне перзентине жалган сүйлөбөш керек, алар жалган сүйлөп калбаш үчүн. Abdullah ibn Amir radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılat. Da'atni ummi yevme ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qa'id fi beytina. Bir günü men jaş balдар menen sırtka oynogonu çıkkanımda apam meni oң kolun bügüp durup, momuntip durup, gelsen dedi. Bunu onu birem, kelim bunu al bal, kel dedi. Men barsam tutup alas, oyunga jönötpöy koyes, karmam alas hazır dedim. Rasulullah apamdın arkasına gelip kaldı. Ma aratte en tu'tiyah. Emneni bermekçi ol vatas dedi. Apam selt etip çocuğu oradan turup gitti. Qalet arattu en u'tiyahu tamra. Mına kurmanı bereyin dedim ile de dep anan alakanı jayganda maga alıstan turup kurma göründü. Peygamber amma inneki lev lem tu'tihi şey'en kutibet aleyke kezibe. Eğer de azır alakanızda kurma yok, gel dep tutup alganыңızda, karmap alganыңızda
Allah taraptan sizge balançı, jalgançı ayal dep жазылмаксыз dedi. Subhanallah. Subhanallah. Kımınday nerseden tayıp ketebiz. Mıneke. Prezident kanday ata menen enenin kolunda tarbiyalanıp ata. Çın süyle, uğlun menen kızın çınçıl boluş üçün. Eğer uğlun kızın jalgan süylese, sen kayaktan үйröndüң debe. Özüm jalgan süylөгөm da dep özüңdün ötmüştögü depteriңdi arkaga barakta. Kimge jalgan süylödüң bilesiň. Aldap koyganını bilesiň da. Unutpaysın, aldap koyganını bilesiň. Oşoga dep özüңdü özüň muştagıla. Antkeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma min mevludin illa yulad alal fitra. Her bir törülgön nariste İslam'ın tunuk ak yolunda törülöt. Fa abawah yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Sadaka Rasulullah. Bolgonu atene erezege jetip kalgan uulu menen kızın kerek bolsa yevriy kılıp tarbiyalap kete alat. Kerek bolsa pravoslav kılıp tarbiyalat. Kerek bolsa otparas kılat. Kerek bolsa musulman kılıp tarbiyalat. Bala tarbiyala enenin kolunda, atanın kolunda. قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعد الكبر. Adep beriş gerek baldarga. Berile turgan adep narestilerden kiçine mezgilinde payda beret. Adep, talim tarbiya, ahlak, baldar ereze geçetip çoğuyup kalganda ançeyin payda bere berbeyt. İnnel gusun iza addaltaha i'tadalet ve la yalin iza qawwamtahu'l khashab. Jaş noda çırpıkты kança orosoň, sebet, çaka, jana başka ar nesen jasap atpay figuralaryny çıgarıp. Jaş noda çırpıktan. Jaş noda çırpıkты kança iyip orosoň orola beret. A birok bilegiňden joň bolup kalgan tayakты iyemdep görçü. Kim akmak bol jerde? Anan ele bul adam bolbay kaldı. Uşul adam bolbay kaldı da. Bilbem emne olup kalgan debele taң kalat. Şıptı tiktep. Al özüңdön erkeletip moynuňa mingizip jürüp çoňaytdyň, taltaytyp. Peygamberimiz akrimu awladakum ve ahsinu adabahum. Baldarıňardy syýlagıla. Eger baldarıňardy syýlasaňar, eň algaç adebini oňdo kılat eger. Adebini oňdoňor baldarıňardy syýlap urmatdagan menen birdeý. Balam syýluu, urmattуу, kadırluu, barktуу bolsun deseňer, adebin mıhtılagıla dep atat. Adebin atıңды taptaganday kıl. Emi mektepke töýle. Sabagym бүтüp kaldı. Men lem yahtamil zullet taallum sa'a baqiya fi zullil jahli abada. Kaysi insan, kaysi okuwçu, kaysi student ilim aludagy bir saatlyk tüýşükke sabır kıla albasa, al ömür boyu nadandyktyň kordugunda jaşaýt emi. Albatta ilim alu al. Or kıyın. Albatta tüýşük jaratat. Kur'an datsaň ele jat bolup kalıp, müntip karap, müntip koysaň ele jat alıp kala turgan nerse emes. 30 jol okup, 40 jol okup, dep çalkan jatata turgan kitap emes al. 1000 jol okup, 3000 jol okup. Isbir ala murril jafa min muallim fe inne rasubil ilmi fi nafarati. Muallimden ança-mınça tarbiya bergenine sabır kılgın. Bizde azı bir jaman adat çıktı. Kiçine ele muallim bir nese dese bir yaktan dostları tartıp durat, ana dep şıldıngda batıp, kayra batıp uruşturat, internetke çıkarat. Dalay jolu tokmok jegemiz go mektepte. Muna adam, muna ol jerdegi oşulardyň. Kimiňer tokmok jebe östüňer özü mektepte aytkılaçı. Jay barakat şunday jaşyl koridorda girip kızıl gilemde çıkkan kim bar mektepke? Barıňar şunty bile çekeňer kögörü bile geldiňer bile. Adam bolly jaşap atasyňar go. Azaklar kiçinele bir tokmak jep kalsa, oy ana urup dur, ana muny sotga beriş gerek, anan tigintiş gerek. Mugallim sizin perzentiňizdi sabattуу bolsun dep ança-munça uruşup koyat. İnnel muallim ve tabib kilahuma la yansahan iza huma lam yukrama. Iki insan var. Alar mugallim menen vraç. Alardı adamlar kadırlabay kalsa dile barıp kolundu böýregiňe taýanyp alıp nasihat aýtyp ha, min kadır barkyň o bola biýik dep jatsa dele. Ankeni sen anın kolunda
Оқығансың, анын қолына дарланғансың. Фасбир лидаик ин жафаута табиба. Врачқа ташбордық қылып, келекелеп, анын шағын сындырып қойсаң, оорып атқан дартыңа сабыр қылып, жашап өле бер деп атады. Анткени сен врачты кордогонсуң. Вақна bijahlik ин жафаута муаллима. Надандығыңа, сабатсыздығыңа, айвандығыңа чыдап жашай бер. Мұғалімді кордогондугуң үчүн, мыскылдап келекелегендигиң үчүн. Бирок мен bir нерсени айткым келди. Мен чындап айтканда мектептеги мугалимдеримди азыркы чейин фамилия аттарынан бери билем. Абдуразаков Кожон деген агайым бар эле, математикадан. Карамат деген эжекем бар эле, математика алгебрадан берген. Алар келе жатканда, класска карыгыр келе жатканда, Кожон агай көрүнбөйт эле, мага математика келе жаткандай көрүнөт эле. Карамат эжекебиз кирип келгенде, ал карамат эжеке эмес, кадырес эле бир шагыраган эле ушундай бир момундай ичи жык маселеге жык толгон бир алгебра кирип келгендей болот эле да. Мен айтайын дегеним, кыргыз тил мугалими кирип келе жатканда, кыргыз тили келе жаткандай болсун. Кыргыз адабияттан берген мугалим келе жатканда, адабият келе жатсын. Биологиядан сабак берген, биология келе жатсын. Бул дегени, мугалим өзү берген предметке амал кылмайынча, ал предметтен алыстай берет. Бизде ошондой бололу. Сиз келе жатканда, перзентиңизге карап келе жатканда, ал эң мыкты ичи талим, тарбияга, адеп, ахлакка, илим, билимге жык толгон бейиштик бир инсан келе жаткандай көрүнүң сиз балаңызга. Бейиштик бир инсан келе жаткандай көрүнүң. Сөзүмдүн аягында. Айбара мектуба фи жамиа Харвард. Гарвард университетинин кире беришине жазылган жазууну карагыла. Гарвард университетинин кире беришине ар бир мектепке жазып коюш керек ошону. Аламу дараса лахза ва янтахи. Талим алуунун ачуу күндөрү ал көзүрмем, бирок тездик менен жоголо турган нерсе. Кыйналасың. Лакин ихмалуха алам ястамир мадал хаят. Бирок талим албай коюу айыккыс дарт өмүр бою сенден ажырабай турган, айыкпай турган. Таблетка, укол, капельница менен айыкпай турган дарт деп жазып койгон. Андыктан балдардын зордук зомбулугун токтотуш үчүн тарбия жубай тандоо, анан үй, анан мектеп, анан мыкты тарбия. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Аллахумма иннака афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.